guys, jangan lupa ya dukung channel abang gue, channel Bang Toing. Kasihan dia, udah jelek, hitam, buluk, pengangguran, jomblo lagi. Pokoknya sublek ya, like, share ya guys. Oke, bye. Ing, lu dengerin gue nih Ing. Kemudian sih, lu tobat dah Ing main slot. Gue kesian Ing sama lu. Motor udah kejual, rumah kejual, tanah kejual. Ini gue takutnya ntar gue lu jual lagi Ing. Ya ilah, masa tega banget wer gue jual sahabat gue sendiri. Palingan gue gadi doang. Yah dalah. Udah Ing, mendingan lu tobat main slot Ing. Pengen banget wer gue tobat. Tapi bagaimana ya caranya wer? Lu nyari kerjaan aja di PT Ing. Yalah wer, lu tahu kan gue cuma lulusan SMP. Mana ada PT sekarang nerimain lulusan SMP. Mendingan tebus dulu ijazah SMP lu Ing. Ntar cari PT yang terima ijazah SMP dah. Bagaimana mau nembus wer? Lah emang apa Ing? Kemarin kan gue beli gorengan di pasar. Masa ijazah gue dibuat bungkusan gorengan? Buset, sadis amat tukang gorengan. Yaudah lu bikin lamar aja dulu. Ntar lamaran lu dibawa sama amang gua. Kali aja ada lowongan Ing. Tapi gue kagak megang duit wer. Yaudah pakai duit gua dulu nih. Buset ya goceng. Gede apa tuh wer? Lu tahu fotokopi mahal. Belum beli es kalau gue haus. Belum beli makanan kalau gue lapar. Belum beli bensin. Lah kan lu jalan kaki Ing. Iya tapi ntar kalau ada orang kehabisan bensin, masa iya gue ngisiin bensin? Tega amat gue. Yaudah gua kasih gocap nih, tapi jangan dipakai buat depo. Yalah kagak wer. Gue kan mau program taubat wer. Yaudah gue bikin lamaran lu dah. Halo Ing, gimana lamaran lu udah jadi? Udah wer, udah ready nih, siap diedarkan. Yaudah ayo kita ke rumah amang gua. Let's go wer. Assalamualaikum. Mang. Ngapa wer? Tumben lo kemari. Jadi gini Mang, ini Toing mau nitip lamaran sama Amang. Kali Amang bisa bawa lamarannya Toing. Begitu. Ngapa nggak dari kemarin-kemarin sih lu bawa? Ya udah sini gue bawa lamarannya. Halo Ing, lu lagi di mana Ing? Di rumah wer. Kita ke rumah Amang gua nyok. Siapa tahu ada kabar gembira soal lamaran kerja lu. Lah ya wer, kemon. Wer, gue terima kasih banget ini sama lu. Udah mau nolongin gue. Santai Ing, sebagai sahabat emang saling tolong menolong Ing. Pokoknya gajian pertama lu gue traktir dah. Makan di restoran. Gue mah kagak perlu ditraktir Ing. Yang penting mah lu berhenti main slot Ing. Terus jangan lupa bagi anak yatim Ing. Pokoknya gajian pertama jangan lu depoin Ing. Tenang aja wer, pokoknya gue taubat dah main slot. Assalamualaikum Mang. Lu wer, ada apa nih? Ini kita mau nanyain lamaran Toing yang kemarin Amang bawa. Kali ada kabar gembira Mang. Oh, itu ono masih ada lamarannya. Lah emang Amang gak bawa? Lah gue bawa. Kalau berak gue bawa. Beli kopi gue bawa. Kalau palmat gue bawa. Gue bawa aja udah. Buset deh Mang. Maksud saya bawa ke tempat kerja Amang. Kali di sana ada lowongan buat Toing. Lah, kan lu tahu ke tukang adu ayam. Emang lu mau kerja nyebokin ayam? Yah dialah, Amang ngomong sama aja dablong lah. Kalau begitu mak, gue nggak jadi taubat ya. Gue main slot aja udah.